Murimi umunene wa kawa Charles Mutwiri uria wijikene muno ta mukarimu na ugite kawa ga Kenya Nandi kagwatirite namba 7 untubote bwe ikinyani ni mukarimu Nandi akiuga kawa ga Kenya gatukira mwankandire a Kenya bongo bakambirire gugatumira untugite bukenda njara ya thirikari nene na kinya thirikari cha matura nongerete na kuga ni untubobo mu kuona kawa ga Kenya gakinyuwa jande kurune untugutina mashini cia gukabwithia akiuga thirikari kenda no ithirie thina iji ntuti Muthoni Muriuki naraniritie nawe na gututhuranira ripoti ije. Charles Mutwiri uria wijikene ritorenge mukarimu na ni murimi wa kawa uri nkuma na kinya ni murekeria wa kithikanio KPCU augite na kaunti Meru ni tigiri muno kimanto jege wandibwa kawa akiuga thirikari cia kaunti ingi kuntu kuria kinyite ni gwikira muno mantu akawa. So kaunti Meru kaunti gatigwa nyuma sana na urimi wa kawa geta Embu Pembere, Kirinyaga, Pembere. Rift Valley, na ugawa Nandi ugeta Nandi, Wasanigisu, Paino, Kitale, Bale anda kawa kwanda, inyaga tekungana. Thousands and thousands ya shillings, nyande ate the Colombo kuchwa shillings CRF, sia SR 20 ndero techio. Baju kiri chio na naveta kwanda. Mbera mberu na ule wandi tenyumu. Ugeta Kericho. The same ni ubakuthithia ngavana bendene muno na ni manya batu thirikari ra nene kiugereja abatu tuthithitie atia atwire twi county government no tunio kulima kawa uti kombe kulima kawa na mpempe kulima kawa ketho akantu botonyithirwa kulima kawa nya ana ba ukona bakenda guchwangu gibatichwaga iri akiuga ntebo Nandi ibutumite rutero akirimara kutigwa nyuma muno kirimanto jegi wandibwa kawa ugeta na Kitale bathai. In next 5 years, utoruga Mount Kenya ngani makawa. Rift Valley ni ketho mbere mbaifa. No tubatu banaja ugeta Kiambu nyomba ciakirwe. Waja Meru utoe otureni antu kuli makawa. Nyaga thano kuona kere me bara bocio metu. No tukawa ketho gatejo kuibijana. Kawa kendelea atia. Akuru baraja batira na riri. Nyaga tumba kwenderithia. Uto antu bakutureni vijana kathi county government. Ethirwa ndene mono mantu nejai chakawa uraigwa county government kiari mantu akawa we uraigwa nye kiari mantu chakawa teona kanya kaugo teona na ndi mantu jangi bethera bena jo akiwa kagitaga kanandi ontura bomba kuthithika ndikenda gukiria maciara akawa nonga thirikari igatigira arimi ibakone ntobire bionde bendekia kiruri mbubu ko economic kati kathithua na ndi farm input Shaula na yetu ambiritie eneo ya farm cia chigikwa kethe KPCU kana unions nokona ya Meru union no twina nyumere nyingi KPCU ne kwa attach arimi baba nyingi bageta bakajuka irio kutho kwiverisi na arimi bari mal onto na production ile kwa tulimite mwaka jo athire na jo ange jo athire ni ra kawa kareti farm food ciareta KPCU nyingi arimi baka subsidy ikagano thirikari kare anusu murimi akajukena with that style ngwetikia kawa arimi batekinyirwa kabathithia tu no tunya na thai bora yene atia akiuga nthiguru ya Kenya ira ikumairie muno manto jege rimbo kawa mwakira na ndene mugwanja ndene Afrika akiuga kira kiomba kumutetheria aki ni ya Kenya bakambia kunywa kawa nikenda kuongera thoko tutumbo kupaka tugucoka tubenderia cungu batenda no kira kina aja i-consumer ibatu tunywa kawa ya Ethiopians nande thirikari ikomba guthithia mikakati iria in schools ministries na offices cia thirikari institution eka antu baturinu kunywa kawa no kawa once wa turino otutiga kawa kaire kunywa no ndo wanda tinyomere kendera eka na ndi kunywa twambirie kupaka na kwenderia Kenya utekomei twambirie gwithithia nyamere twambirie kuthithia market twetu twingwa tuketho tukwendia nusu eka wakara Kenya itu kanywa menya bathe twithithia biashara ya kwendi nje kwacio kendia thokone ya murimi ura akona mbeca na muntu Meru ure akagura no ageta hoteli Muthoni Muriuki Waru Juma mutiro ya Kangangi.